Pa ne bi ja rekao da je trauma. Naravno, kad izgubiš na taj način, nije, na način na koji smo izgubili, nije lijep osjećaj, ali ne bi rekao da je to ostavilo nekakvu traumu. Sigurno kad se spomene Portugal da mi to dođe u misli, ali sad je totalno drukčija situacija. Igram sa reprezentacijom, totalno su drukčije okolnosti, tako da je fokus je na utakmici s Portugalom. Pa vidjet ćemo. Imamo još 3-4 dana za pripremu utakmice. Jučer smo se okupili, još nam fale Perišić i Brozović, tako da ćemo se sutra te kompletirati i vidjet ćemo šta će izbornik odlučiti. Ja sam spreman i vidjet ćemo ako budem tu konkurirati za utakmicu, spreman sam odigrati šta god treba. Pa to sam upravo htio reći, teško mi uspoređivati Atalantu sa bilo kim, s bilo s čim, pogotovo sa reprezentacijom, jer stvarno igramo specifičan nogomet i same moje uloge nije bila jedna, nego je bilo više. Igrao sam praktički sve pozicije i u sredini i u vrhu napada, tako da je malo to teško uspoređivati, a i u reprezentaciji uglavnom sam ulazio s klupe, zapravo praktički nisam ni startao u službenoj utakmici, tako da ne mogu baš uspoređivati. Pa je, i ja se iskreno veselim i radujem i zapravo sam nestrpljiv da i ja sam vidim koliko i šta mogu dati reprezentaciji i volio bi naravno prikazati ove igre u klubu koje pokazujem, samo prenijeti u reprezentaciju i da nešto dobro napravim i sa reprezentacijom. Pa dobro, cilj mi je standardizirati se i u reprezentaciji i postati bitan član kao i u klubu i ovdje i to mi je volio bi naravno da postanem bitan faktor ovdje i da donese nešto dobro reprezentaciji, a sad šta će biti u budućnosti vidjet ćemo. I dalje mi tu imamo klasnih i vrhunskih igrača, tako da uvjeren sam da će i moje vrijeme doći. Pa još ih uživo nisam vidio sam ovako na slikama i sviđaju mi se klasične tradicionalne kockice, tako da ne može se faliti sa njima.